الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين
الظالمين أعدت لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. صلى الله على محمد، صلى الله على النبي، صلى الله على محمد وعلى آل النبي. أحسنت يا شيخ وحيد، وكيلي وكيلك ربنا إن شاء الله. سورة الإنسان أنت بدأت بياتي ومشيت على الرصد، يعني استخدمت في تلاوتك كلها بعد البيات الرصد، وختمت بالرصد برضه. وبعدين بدايتك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل الله عليه القرآن وعلى آله وأصحابه. البداية أنت أحسنت في اختيارك للموضع. هو القرآن كله فيه براعة الاستهلاء، أي شيء في القرآن، لكن نقول براعة القارئ في استخدامه للآيات، لاختيار الآيات. كما قلت قبل ذلك، أنا واحد دعاني عشان أحضر حفل زواج، فقال اقرأ قرآنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أو قرآن. لكن أقرأ من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا. إن المتقين كذلك وزوجناهم بحور عين، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين، حتى الزوجة تفرح. فأنت براحة استلال تفرح تقول لك وزوجناهم بحور عين، يعني إن هي إيه كالحور العين. خلي بالك صوتك يا وحيد جميل، وصوت جميل واعد، يعني فيه يعني إن شاء الله ربنا يكرمك وترقى والجميع يعني في رقي. ولا تطع اللام دي زادت شوي، طالت أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، لكن وشددنا همزة صلة قوية، وهي من الحلق ومن حروف الشدة. وبرضه وإذا شئنا إذا وبعدين شاء، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. شاءت مد طويل، مش عايزين ده توافقوني على المد، خليك 5 بس، 5 كفاية. عليما حكيما، التنوين حصل فيه فصل بين التنوين والحاء. عليما حكيما، هو إظهار صحيح، لكن هو يعني ينبغي العناية، تعتني. والظالمين أعد لهم، الدال بتاعت أعد لهم ضعيفة، ولكن أنا أعذرك، لأن أصل حرف الدال المشدد صعب. لما يكبر واحد عنده برد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. عارف عدة دي؟ إذا كان الصوت مش سليم 100% ومفيش دور برد عنده، ما يقدرش يقول عدة، يقول عمة، لأن أصل هي من طرف اللسان مع الثنايا السفلى. عدة وردة فردة، عايزة دقة في الأداء. فأنت عد لهم أنا أعذره. أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ ولي، الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعله، والراء دانيه لظهر أدخله، والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. نعم، منه من فوق، لا، والصفير مستكن، منه من فوق الثنايا العليا، والثاء منه من فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثى العليا.
هي معطوفة على ايه؟ على العليا. أعد لهم الدال ضعيف. وبعدين هقول لك على حاجة كمان، انت زي ما اخترت إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا والظالمين أعد لهم عذابا أليما، هي ما فيها شيء، لكن الذوق أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. أو إنجل إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنك كذلك نجزي المحسنين ولا مانع أن تقف على والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لكنني ألفت الأنظار تحسن في البداية البشرى فبشر، يقول فبشر عباد مبشرا. البشرى تبدأ بآية البشرى تنتهي بآية البشرى. واخد بالك يا شيخ وحيد؟ إذا بدأت البشرى ولا يمنع هذا ليس هذا الكلام ليس ملزما، ده هو الذوق بس، الذوق والصوت جميل. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر شاذلی به خاطر این ملاحظاتی که فرمودن. در مورد تلاوت برادر عزیزمون جناب آقای وکیلی عزیز گفتن که شما با مقام بیات و رست تلاوت رو با رست هم تموم کردید کلا به وسیله دو مقام. التنويع افضل، كان التنويع النغم افضل يعني. و ای کاش که تنوع در نغمات، الانتقال، تنوع بیشتری در نغمه ها انجام میدادید. ابتدای شما ابتدای خیلی خیلی خوبی هست از لحاظ معنا و این کلمه براعت الاستهلالی که ایشون به کار میبرن، همونطور که دوستان اغلب مطلع هستن، این یک اصطلاح بلاغیه در رابطه با زبان و ادبیات عرب هست و معمولا ما اونچه که شنیده بودیم در مورد قرآن میگن حسن ابتدا. حالا ایشون میگن که من منظورم از براعت الاستهلال خود متن قرآن نیست، منظور براعت استهلال خود قاریه. یعنی قاری هست که و لاحمه قرآن هیچ مشکلی از نظر بلاغت نداره و همش براعت الاستهلالش عالیه، فقط قاریه که باید متناسب با اون مجلسی که درش میخواد و مناسبتی که هست واسه آیات رو درست انتخاب کنه، نباشه مثل اون کسی که در مجلس ازدواج دعوتش کردن و اومد خوند الطلاق مرتان، از اینجا شروع کرد در مورد طلاق و نهایت اینجوری شروع کرد. مثلا میبایست اون آیاتی که در مورد ازدواج هست و آیات رو ایشون کامل خوندن میخوند. این رو من منظورم از براعت الاستهلال هست که ایشون انتخاب انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون انتخاب کردن، قلب رو به اصلاح تکون میده به لرزش. خیلی خوب جایی بود برای شروع. صدای بسیار زیبایی دارید و آینده بسیار خوبی رو برای شما پیش بینی میکنم، پیشرفت خواهید کرد. فقط نکاتی هست ولا تطع، لا یک مقدار اضافه تر از حدش کشیده شد، یعنی توازن ایجاد نشد. شددنا اسرهم، اینجا همزه مشخص نشد با توجه به اینکه صفت شده داره، صفت نبر داره. این صفت نبر غیر از اون بحث نبر تکی است. اذا شئنا هم همینطور همزه شنیده نشد. در شاء مد منفصل بیش از 5 حرکت بود، 6 حرکت به بالا بود که این مشکل ظاهرا همگانیه و نمیخواهید موافق من باشید در اینکه روایت حفص از عاصم 5 حرکتیه. علیما حکیما، با اینکه اظهار هست ولی فاصله زیاد شد بین تنوین و حرف ها. در مورد اعده یک مقدار دال خوب ادا نشد و من حق رو به شما میدم به دلیل اینکه دال مشدد اداش دقت میخواد، به دقت نیازمنده، مقدار سخته و خصوصا برای کسی که زکام داشته باشه یا بینیش کیپ باشه، به صلاح سرما خورده باشه، شاید به کلمه عمدا تبدیل بشه عدا. و مثالی هم از سوره مریم خوندن و عد لهم عدا.
و حرف دال برای از به هر حال دندانهای ثنایای بالا تلفظ میشه که ایشون به شعر که خوندن، توی شعر وقتی که میخوندن مشخص شد که دندانهای پیشین پایین بود. منتها عرض کردم خدمتشون که دال اون چه که ما میدونیم دندانهای پیشین بالا باید باشه که اصلاح کردن، و این مطلب رو فرمودن که شما وقتی که با آیات تبشیر شروع میکنید سعی کنید و با آیات تبشیر همیشه شما حامل پیام دوستی، حامل پیام مسرت بخش از قرآن باشید. شروع میکنید با آیات تبشیر شروع کنید، مسرت بخش از جانب خدا، و اگر هم تموم کردید سعی کنید با همون آیات تبشیر تموم کنید که خاطری که دیگه از ذهن ما میمونه از قرآن، بشارت و توجه ما به سمت عفو الهی سوق داده بشه. گرچه این چه که من میگم الزامی نیست و قاعده نیست و به اصطلاح حکم شرعی نیست، اما به ذوق و سلیقه و به اصطلاح روح قاری بستگی داره. این مطالبی که در مورد قرائت شما فرمودن جناب آقای وکیلی، خیلی ممنون از حضورشون.